I da to na veličanstven način proslave, vrijeme i mjesto za njih, Cetinje, Studentski trg, 20 sati večeras, Crnogorska kulturna mreža organizuje nešto posebno. Predsjednik Aleksandar Damjanović će nam pojasniti šta. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, pozdrav gledalcima vaše televizije. Također koristim priliku da svim građanima Crne Gore čestitam 21. maj, najznačajniji datum u ponosnom istorijskom trajanju Crne Gore. Upravo kao što ste rekli i ono što mi potenciramo uvijek kada se približava 21. maj, da protokolarni prijemi nijesu dovoljni da bi se obilježio jedan značajan datum kao što je 21. maj. I stoga smo već četvrtu godinu za redom pokrenuli inicijativu da se organizuje jedno narodno, tako da kažem, proslava za narod ili narodno veselje u kojem će se okupiti građani raznih vjera i nacija i radovati se rođendanu ili obnovi državnosti Crne Gore, pošto Crna Gora je postojala i prije 21. maja. Ove godine smo... Nema karavana, samo Cetinje, ali na poseban način se slavi, je li tako? Naša prvobitna ideja je bila da ove godine shodno jubileju proslava bude jedan svojevrstan karavan sastavljen isključivo od mladih muzičara koji bi za 7 gradova, za 7 dana obišao 7 gradova, jer smo smatrali da i mladi ljudi koji žive u Plužinama, Andrijevici, Danilovgradu imaju pravo da osjete slast veselja kojem je povod država. Nažalost nismo uspjeli da obezbijedimo finansijska sredstva, pa smo bili prinuđeni shodno skromnim budžetskim mogućnostima da proslavu organizujemo na Cetinju, gdje su Crnogorci uvijek dolazili da uzmu taj crnogorski blagoslov. Kada god nisu otišli na Cetinje, to je Crnogoru koštalo same sebe. Želim da naglasim i da se zahvalim kabinetu premijera koji nam je pružio podršku u ovom projektu i prijestolnica Cetinje nas je također podržala. Ove godine proslava se održava na Studentskom trgu sa početkom od 20 ura. Proslava podrazumijeva veliko okupljanje građana, kulturno-umjetnički program, nastupit će Branka Šćepanović, Zoran Kalezić, učesnici Leta ka zvijezdama, zatim Maida Muratović, Avdijaj, Bane Nedović, Srećko Savović, Nemanja Marović. Mini koncert će održati Cetinjanin Darko Martinović, a veliki koncert će održati tradicionalno kada je u pitanju 21. maj proslave koje mi organizujemo grupa Perper. Da, koliko kapirani muzičari svih vjera i nacija, da se te različitosti afirmišu, da nas spajaju, a ne razdvajaju. Da nas spajaju, da nas razdvajaju, da ne dozvolimo političarima da nas dijele po bilo kom osnovu. Muzičar kroz ovu akciju sprovodimo, kroz proslavu sprovodimo akciju Crna Gora, naš dom, koja će... Aleksandre, molim vas da ne zaboravimo. Ovako, ovo je na poklon nekom od gledalaca, dakle 225 800. Evo, tako izgleda majica. Ovo je poleđina, to i zastavu dobijate na poklon. Dakle, pozovite, uključit ćemo nekog, čestitati Dan nezavisnosti i nagraditi. Nastavite. Kao što se htio kaže, kroz ovu akciju provodimo akciju Crna Gora, naš dom, koja će imati za cilj da pozove sve građane Crne Gore, bez obzira kako je ko glasao 2006. godine, da ujedinimo svoje potencijale i da se okrenemo izgradnji naše zajedničke kuće Crne Gore. Također, kroz proslavu će imati jedan zanimljiv umjetnički program, dijalog između djeda i unučadi. Djeda glumi Miro Nikolić, unučad Veljko Čurović i Jana Bjelica. Unučad će djeda da vode kroz budućnost od njih, kroz prošlost. Također, nažalost, moram da izrazim, ne želeći da se miješam u uređivačku politiku bilo koje televizije, da nijedna televizija koju smo ponudili, ponudili smo program da se besplatno prenosi, da bi oni mladi ljudi koji nijesu mogli da dođu iz drugih crnogorskih grada imaju prilike direktno da vide. Među njima je nažalost i vaša televizija, jer ja mislim da cijeneći rukomet i sve što nam je donijelo, ali mislim da rukometna utakmica budućnosti 1 protiv budućnosti 2 nikako ne može da bude značajniji događaj od proslave Dana nezavisnosti. Mi nemamo političku partiju niti pojedinca koji bi mogao da lobira za nas u bilo kojoj televiziji. Mi ćemo se truditi shodno svojim kapacitetima i potencijalima da afirmišemo crnogorski identitet, da afirmišemo kulturne vrijednosti Crne Gore, da pozivamo sve građane na obavezno poštovanje države i državnih simbola. Ovo nam je Crna Gora jedna jedina, ovakva kakva je, nemamo bolje, mi moramo da se ujedinimo, da je izgrađujemo. Neke stvari da bi postale vječno ne moraju da se prenose s koljena na koljeno, to moramo raditi, mora se štititi nacionalni interes, moramo izgrađivati Crnu Goru. Na Crnoj Gori polažu prava svi bez obzira da li se krste i klanjaju. Hoćemo uključiti Žanu? Nećemo.
Žana Pejović je dobila, da to saopštimo, majicu i zastavu. Znate kako, ovo sve pričate dok gostujete na javnom servisu. Evo, mi smo pružili priliku da pozovemo sve večeras da dođu tamo, a prenos jednog događaja je prilično skupa stvar. Televizija nije baš jeftina igrač. Mi smo ponudili i televiziji Atlas i vašoj televiziji, sve troškove koje imate mi da snesemo. Ne želim ja da utičem naravno na uređivačku politiku bilo koje televizije, ali mislim da je 21. maj najznačajniji događaj, mnogo značajniji je bilo najznačajniji događaj koji se desi u jednoj kalendarskoj godini. I sad imate problem, želim samo da razjasnim, znači imate problem da svi ljudi ne mogu da dođu, a javni servis je servis svih građana Crne Gore. Mislim da ne bi program koji smo mi pripremili, a to govore i hiljade ljudi koji dolaze na naše događaje, nije dosadan da bi narušio gledanost bilo kojeg medija. Mi ćemo saznati u narednom satu šta se na sjeveru dešava. Mi imamo problem jer kasnimo, to nam je trenutno jedini problem. Hvala puno. Također želim samo da pozovem sve građane Crne Gore, da se zahvalim na gostovanju i da pozovem sve građane Crne Gore da večeras dođu u prijestolnici, da se zajedno radujemo obnovi državnosti Crne Gore. Hvala vam puno. 8:01, vrijeme za vijesti. Saša Klikovac je u nastavku kao zanimljiviji od ostalog